hari umukobwa yibonekeje gusumba wewe iwe yagize jaruzi gusumba wewe uko nambarira ibintu ngo wivu maendeleo wivu nini suko bimeze hari umukobwa yaje abonekana umukobwa nyimba yitwande Jesse ndamuzi zina gusa naramubonye hana akorera televiziyo akoreramo shaka ndari kubwiye yitwa Chancelline. Hapana line. Chancelline. Yitwa Chancelline bamwita Chancelline. Cyo ndamwite Shasha. So kandi wonyine ni kwa Verenda kubari rero Chancelline. Chancelline ni umwe mu bakobwa boss wacu bahebi yake asigaye akunda muri kino gihe. Rero no kugira prince yayirukanwe ku kazi. Urunu rusaku je sigaye n'umunyarusaku ndavuga ndasakuza nasami ndazi bari mu kumujana mu Rwanda kwa kurujya mu tipe avura mu Rwanda imba yitwande hari yanye narabivuze ndabimubari amutama banderasa abantu bagiye baravuga ngo n'umunyarusaku have ndaruguha rusaku X-ray bam akundana na Chancelline mu kugira amwemerera urukundo acha mubara manzo gende wirukane prince sawa none ivyo bintu humva wo chance ukarabikigana wumva uko mu mutwe kugira wemerera umuntu kugira mukundane mpaka umuha impamvu ngwirukana amwirukanye tena nanjye nakunda naribona bakora exchange kwishakuye kwa mbere ya SLA hivi Chancelline simani rofu kirashaka ko umpunzi nako gatwivuganira mpaka marama kwigutongoza niyo senga Sali bakunzi ba INYISHU media mura fresh muri good muri okay je meze neza cyane jewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wa muji wanyu umwe asanzwe yitwa Bobo barazi ko ari Bobo no munsi rigara dukamera sukura imba yo dunia ni ya nini so nkuko mumbona rero ngaha anye bakunzi ba INYISHU media ndi kumwe na nice mependeza Razi waje utambaye za mpuzu zawe ugize ukusanga twabonye ibintu usanga uberewe sana so bakunzi ba INYISHU media ndi kumwe na nice ngaha anye nko mubibona numukorege dusanzwe dukorana ariko abantu benshi baragiye baravuga ngo none ngo kubera iki nice ngo tagenda ngo mufashe ngo ugende umukoze ko ngo nka prince ari nawe nice urazewe ko wafu mimi kwanza ntare bariza presentation aho kwanza usikatize ngo lady and gentleman Razira nice. Je mvuga icongereza neza sivuga nkawe. So guys, sikia kwambie leo fancy mimi maisha vitu kujipanisha ngo ti euro no. Unajua Kiingereza hapana lakini nakipenda. Ni icongereza uvuga kibaye. Kwa kitu wanasemaga hivi hari gukunda ikintu no kumenya ikintu. I love it ndakunda icongereza me ntaco nzi nta mwanya ndakiro ngo ati ngende kuciga. So guys bizoza birarondegwa so bakunzi ba INYISHU media uno munsi rero ndi kumwe na nice ngaha anye hari makomantene menshi nkunze gusoma ku rubuga rwacu rwa YouTube bavuga nice vraiment akona amataka lakini ntari afundo mwambe ngo tuvo Bobo washa kamera ndo nyana tambire kamera ngomba ndico gituma uno munsi nabonye wambaye ikanzu cavuga nti have nice ndamwibutse ko ahora twereka ibintu ntazosubire kuza yambaye zijya jipoti oya ntacyo muza kwambara me bafasi vraiment merci so much abantu ndabakunda izo material zo mutanga mushaka yuko umuntu ahinduka me hariho nabandi ba fans anangato kitu kuriko ucomment bijanye n'ivyo ubonye ukagenda ukomata imiro uko hivi uko no les fans so bakunda nko kuri wewe none wifuza kuboza barakomanta bavuga gute urana umufana komanta ikintu abona aravuga ati je nice ndamubona uko muri no urana nicyo ndakubwiye urabona umuntu agiye nkuko ati hariho nka exchange ku presenter bavuga ati vraiment congratulations wamaze ubu uwahindutse uko warumeze komeretse ko warumeze uyu muntu ugati je ndabunda umufansi wawe ndagukurikirana teko ati nice ndabonye ko ikintu kibimbwira andika lakini pako sonati ngo ubwo burofa ngo mwahaze ngo mwabuze mukora what comment tease si byiza so bakozi ba INYISHU media rero ndi kumwe na nice ngaha anye ndazi hari byinshi mwagiye murabona ku rubuga rw'iwacu bavuga ati irukanywe prince ku kazi prince yaragiye nice n'umuntu mu bantu banezerewe kubona prince yagiye ntare apo uko mtoto mubaya les fans kwanza na pasenti kubwa yenye nimwambia kwanza ntare atakamera ariko ngoma mvuge les fans ntuzobeho kwera ngo abantu no kila muntu sibaho kubwimana muga gusa barafuha
sikie kwambia warafuwe ndakubwira manze uvuge manze warafuwe oya no ayo waragiye imbere ya kamera uravuga ati je numva barira kuzi ikintu hari ikintu akubwira ati pana kwa kati ya wanawake wivu wa maendeleo pana wivu wa maendeleo sikie kwambia hariho uwivu na wivu wa maendeleo reference kitu nikizini pa kwa watu wanakuwa wanaelewa hariho ya jalazi na jalazi y'iterambere jalazi y'iterambere iyo intangora nk'ubu kauze na ntare bafite remaje bahungu wagati jeshe kanshikaha akwaho kuzatazoshika kuzuraze ko yasaze banzaniye umukuru kuzuraze ko yasaze mana kuza nahimana nuko ryari nabonye hirya yejo nabonye ikiganiro yagushize ku mugongo ibisazi bye kauze charogwa lakini na maombi ya bafansi surumva rere fansi amankanje wakandana nk'umukorege undi mukoga dukorana ilifona mini ubundi fuhe nyene ndiko naje nyene sina mtoto napinzana no ariko bazanye undi mukoga ilifoke nipinzane naye ngati present biganiro ibi nawe nashize ibi mwivu mandere ndo nakwaga so guys hari kiro numvise singo tingoja naco wumvise habe ndakikubwira hari umukobwa yibonekeje gusumba wewe iwe yagize jaruzi gusumba wewe uko nambarira ibintu ngo wivu wa maendeleo wivu wa nini suko bimeze hari umukobwa yaje abonekana umukobwa nyimba yitwande je sindamuzi zina gusa naramubonye ahantu akorera televiziyo akoreramo shaka ndari kubwira yitwa Chancelline hapana line Chancelline yitwa Chancelline wamwita Chancelline cyo ndamwita Shasha so kandi wonyine nikwa Brenda kubari rero Chancelline ni umwe mu bakobwa bosi wacu bahebi yake asigaye akunda muri kino gihe rero no kugira prince yayirukanwe ku kazi urunu rusaku je sigaye ndi munyarusaku ndavuga ndasakuza nasami ndazi bari mu kumujana mu Rwanda kurujya mutipe avura mu Rwanda imba yitwande hari yanye narabivuze ndayimubarira mutama banderasa abantu bagiye baravuga ngo ndi munyarusaku have ndaruguha rusaku X-ray bam akundana na Chancelline mu kugira amwemerera urukundo acamora manzo gende wirukane prince sawa none ivyo bintu humva wo chance ukarabikigana wumva ko mu mutwe kugira wemerera umuntu kugira mukundane mpaka umuha impamvu ngwirukana amwirukanye tena nanjije nakunda naribona bako exchange nkwishakuye kwa mbere ya SDA hivi Chancelline simani rofu kirashaka ko umpunzi nako gatwivuganira mpaka mwana makwi gutongoza niyo senga agutongoje ngo yabanze danire urufunguzo rw'imodoka banze barake na Aisha sinda kusayifaga kamwe bati kugenda kwemereye tutu banze umwirukane kwa gatabweze jewe mimi none wewe byari kugenda gute yaba ari wewe byari kugenda gute kwambie mimi niko mtoto mpole na isi mwenzenu ukicharuka na charukaga tukenda pole ngenda bukebuke oya turi ku kintu kivuga turi kwanza tugoma tuje kuri sije ya Chancelline avugiza ati jewe ntanzi itegeko ikintu cyose muri company wanyu ya INYISHU Media gitegerezwa ejo canke hirya yejo Chancelline yo kwirukanisha wewe vyogenda gute mimi ni kwa ndazi ukunda kuvuga cyane iki kiganiro arakibona ntare ukavuga nabi kazi yako mimi siogopagi mtu bali naheshimiaga mtu maisha yangu ni kuogope sikuli kwako tuhuri imbere ya kamera ntuzi nice what is life you nice subiramo what is nare what reka kongura kuri what ndanda muishure Chancelline kama unasema unapendana na mtu penda vitu vyake na maendeleo yake none amukunda tu ntashika ko bakozi dukora du present ibintu kugira INYISHU Media ishike kure ikwera maendeleo mengi umushira aho kumuhanura aho gwati bako bavuze ati yuko ngo uhushi tunga reference ahusha umugore ariko tutu vyeri kaja mu vyiza kubera iki Chancelline bwo ati je ndamukunda tutu amwegira nk'umuntu mukunda ukamuha ati kora kuko nyamubwiye ati nice bontu boyeka akora neza wokora uriko mnabona ujya prince ateka mera neza gira uko lakini enda niwe ikara asambura okay none niki kintu wabona prince yari yononye mu ruganda rw'iwacu cari gutuma bamwirukana mimi ni kwambie kitu ego twadifanya hizo jarazi za maendeleo yako play vraiment siko ati ngo yorone ikintu no nta kintu yone make uri kwambia ati Chancelline nyambu kunda tutu wacu kunda n'ibintu vyiwe n'ibiganiro vyiwa present haje usanga ako tutingoze ijya TV akora mega mu TV yitwa gute ECTV okay usanga uwo manager wa ECTV ari wa muntu nyigenda nari oya tumaze kuraba ukuntu bimeze prince tukaraba ukuntu yaje akunda boss w'iwacu ariko iyo jaruzi nawe yaje gufata ivuga ati ujya mukobwa hari gihe wosanga akunda prince yagusumbuka none sikunda kubwiye nani ntare
umuntu wese w'umuhungu ashaka gushika ku kintu arungika umukobwa aho sanga abanyambari manager we yamutumye Chancelline wende tunanye nyinshi mediki na pandapana ubu ifisa ba followers ikintu kimwe ndagusara muha ubutumwa rero Chancelline nakwambia mama ukipenda mtu pendana kitu amenda ukipenda uwa pendana na mboga lake unyama mukundiye tukunda ari ibintu vyiwe kunda bakozi biwe kunda kile cyose apana kumusambura ko mwubakira kuri uramubomorera suko ico nakubwiye cyo mimi nice munanifukuzisha hakuna kosa nyina unaonekana kama vile vya prince mama wachumuvuna sizi kamuvuna guda lakini naacha kazi na mchana so bakozi banyinshi media muravyumvise ivyo nice yari karavuga kuvyerekeranye n'ibintu vyagiye birahaba mu ruganda rw'iwacu aho umukozi wacu dusanzwe dukorana prince yirukanywe rero gushikiza isaha tweko turayagana nice ndamubarira ati ndamuhurusako ndamubarira ati yuko umukobwa yatumwe yakanye wowe nawe avuga ati toto irukana jeje yaje ndio kandi Chancelline urazi ko yabivuze ngo ntare ngo no kwirukana wewe ngo mvuze ngo kwirukana cyo tukira muri iyo nyine akura mu tugere gusaba akazi kaye so bagoze banyinshi media turabakunda cyane mwandanye mudukurikirana ku rubuga rw'iwacu rwa YouTube turazi mudukurikirana muri benshi muri bihugu byinshi bitandukanye kuri no mumbabarire sigaye mfise akantu kanyarutsa amajambo mukanga bobo